Pineda provide kresa pormalompen Bokajan Town Committee Saihem Along Maike Padopon Kedam Tang Town Committee Kilig Ahut Kacepate Dun Kacepahai Ponatuma Pan Chairman Lapente Vice Chairman Arpu Pekpon Matang Hoi Pekpon Labang Soma long RD Kipidun long Kitimu Speaker Karbeng Thomas Council MD Pukon EM Karbeng Thomas Council Philip Teron VDC Chairman Abarin Samson Timung Pen Chenglok BJP Klem Bangphu Bangphiatum Chitong Dun Pen Mailong RDP Dun Bokajan Pen Berta Pangdak Pon Bisnu Lekhe News 24 Karbi Anglong Bukulia Police Station Angkang Silveta Long Ihum Atra Kachingko Chepharle Phak Karjo Hut ke Thana Tengke Thang ni Phai ke Thom Arni Kangsam Apor Se Chingkoi Long Alang litum Guwahati long supi pen bangsi Manipur along ri arlo harsun ke er ke thondamji aphan ke ponbom AS 01HR 2571 supply truck Silveta towar ke kek along matsi Chepharle Phak Sita kopai ke mi areng hu ke so bang awelang api piniada apor malom police atum pensi bang so hunia puthak Chepari deng pon pusi thanrenti News Desk report News 24 Karbi Anglong Karbi Sengkan Kimi Katalondun Kedam Tang Thang Cikloni Phai isi ata porphanet ke prachitim ma pormalompen jegar dupa thuak lamalong sitame Karbi Sengkan Kimi Talondun Bangso Talonong katukowe bang pharu hini sose arat chitong dun pen alir arlon pidun anchota kalilang ason ke pathuis kecepati sitame bangso porhut sideng po lapente Karbi Anglong Thomas Council EM Mongol Sing Timung Sitame Katoko Beara Rapan Mi Admi Punja Pan Ang Namang Hiljumi Hangpen Sengkan Kimia Kardom Pajildun Lahelo nikane mike council ben siapang talon cenglo adak nikane thom talon det pen api bangke ni tumching wai sing sailo je ladak council long let talon lo pulo dangte rongsu rongbot do munit enda chine det po lasilitum la bangke aku gutte Itum la sabista homosti Karbi Anglong Thomas Council do kada iye matum do CM matum do ba MSC tum do la sami pinda am thangarong damsi la suge patalanya phansi boinang popuse niltum tak cheng si ke hamran homosti ke niltum dak telehora pilong si talon lo la sobe si piu pen ke non bangke che thangbom lo pinian ke dak soa chegar tua arada tumta Cirung cerek mehetala tu nikani milang tu talong lo siningarong lo dak wang lo sila sunikani miasi la dak tu dak mupenda ni linjelo de adang nang litum sancho mame Dong kamu kampen berita pangna promes terang News 24 Karbi Anglong Samsung Sing Intimimur Park along Asu Aham Hangasongatum Citizenship Amendment Bill 2016 along Chedongdong Tepu Choche Junjepen Kachesong Asai Kedeng নাগৰিকত্বা যেহেতু বিদেশী অবৈধ বিদেশীসকলক হিন্দু নামত লৈ গৰম নাম লৈ যিহেতু তেওঁলোকে জাতিবাদীকৈ বিচাৰিছে এটো স্পষ্ট কথা আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে এটা কথা পাহৰি গৈছিলে যেহেতু তেওঁলোকে যদি উন্নয়ন কথা যদি ভাবিলে হয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ বহুত আগবাঢ়িলে হয় কিন্তু উন্নয়ন কথা বাদ দি তেওঁলোকে আজি যিটো অৰাজনৈতিক আৰু তেওঁলোকে ভোট বেংক পলিচি নামত অবৈধ বিদেশীসকলক স্থাপন দিব বিচাৰিছে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল এইটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ গতিকে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জানাটো উচিত যে তেওঁ এটা জাতীয় নায়ক বুলি চবে নাম দিছে কিন্তু তেওঁ আজি জাতীয় নায়ক হৈ নাম দিছে কিন্তু কাম আজিলৈকে কৰা নাই তেওঁ যদি জাতীয় নায়ক হয় তেন্তে খিলঞ্জীয়া হয় থিয় হয় খিলঞ্জীয়া পক্ষত হয় কেন্দ্ৰ চৰকাৰক জনাই দিয়ক যে আমাক এইটো নাগৰিকতা সংশোধনী বিধেয়ক 2016 আমাক নালাগে যদিয়ে নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে যদিয়ে বাতিল নকৰে তেতিয়ালৈকে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ধাৰাবাহিকভাৱে আমাৰ আন্দোলন চলি থাকিব 2018-2019 aningkan kedeng pon SOPD scheme pen Hamren Town Ward Nong 5 ambinong along langteng keteng asai kepangceng
Hamdan rong supi tahun ward nong 5 angkang tereng langso ambinong along kedamtang 2018-2019 aningkan fishery asai kampen kedeng bom. Itu lagi Hamdan tahun ward nomor 5 ambinong along siladak purarong na homri do ladak elang teng kiteng asai long sina homri lo labang so lang teng kiteng asai long klapen kwan si chun ma lapen kwan chun che ma labang so asai mo mekini pe theklong ji aphan news 24 Karbiang long pen sina homri lo la siladak nilong kedo raratum han samir jupon lang labang so lang teng kiteng pen dagaratum koson mali kilong ji lapen dagaratum labang so lang teng kiteng long pen o kiluji lapen koson ma lapen lang tum kaching thura mo kan ma kedeng konji raratum chingwai sar pen labang so kumantu pen sidak ok labang so ok sumar kilulong ji ma dagaratum hanili jupon lang tangte nang li puthaje lada bangso alang teng kiteng pen lada karat tuma phan koson ma lapen iam rusing teron phan nang litum koson na kasi to tindak litum rata phan koson ini ceramah dari popa jisko oh per lambang ke lasi chuniri lo iam sarpan sta me litum dak ward number 5 long pen towar punoi lang teng punoi kaddu ko ve la pen la lang teng teng det pen api bang ke o koson mantu pen senangi pi ma litum rat pendak cholo po ilitum dak aku pelamang erat pen mo chutho si tamane of facilities mangke aku pelamang ini tum dak rongke rongo hu pustame laso ok cholo pen chutho pen hot tum chu yor pen aku pelamang ke poisa hikiar dulis tai tum rongke rongo tum chu bardun longi apen aku pelamang ke lasi development hen ponoi aku pelamang ke la ward number 5 long stamit towar lapen me lang kaddu ko ve lahai bangke nang pinangi pusi chuniri lo iam sarpan sitam lada arong arat pen same news 24 Karbiang long aphan nang than lo ladak iam rusing teron sarpan same kachu walam thi panir lo lamang solang teng kiting pen ladak ok kilo da prangji aphan non ladak kontraktor aphan same lang itum kachuniri do lo lasino ladak ni tum malong nang kedudun ni tumang jirdo tang teni labang solang lang teng kiting nang itum aprang pen ala son lang teng kiting dulu ma sarkar pen nang kirap lo son dulu ma nili bang non dakang ke dun taning aning kan ong ilang wai pisita nili bang tala non ta solang teng kiteng adong ba ke nili ni garong dun lo nili tadak si kedu ke tir po la se aprang pang kerap kedu ko be bang nili ta an chini dun e der lang seta non bang ke nili hin tanta ni garong dun lo to warta nili ke bang cheng aning kan bang ke ko an elang ta sorong da sitan no na bang ke duwar ta melo la pen rong ta penaan de develop lo so si thekon long lo ni tidak la si non kacari atu phan an ta ni ke ning kang sampen sin ning chupa korong don lo di ik tum phan korte ing jir tum phan an sita churo la ni mang jir samen phan la siang ko da garong kun la da garong asor phan samen di tum long da ata du mucho do sar kasilalang li phan sa julang ge la bangso asona lang teng kiteng kan kongres kacari ni kan krip ko tamil la son kiteng dulu manang itu ma ward along ason itu dak war nomor 5 along la kongres kacari ning kan kre hini thom ba ning kan tho ning kan krip ho an kacari da sitame ni cuma ahina na thu ke pu mo lang su ko avisi arlo ke ring isibak nang e chok puta thailong le lapen ko nan ne atowar nang hut penek penok puta thailong le mate ko man ne bang la son da hem nai kimpi puta nitum chỉ thấy lòng lệ non bị pia lòng nitum là cái đồ đun pensinon cái lại hay akam lang teng punon tuvar punon lại hay cái nang cái li là si teron em mà phanta em sara phanta okut puthot chuneng chule pola sa tuvar bang ta pepleng nai la pen la so tuvar det kalilo karvar ta nang pinai karvar ta long ni long thombak karvar da dukok ta hai dong chan penak da king long per penak asi karvar bang ta nang rap po nang po na pen la so tuvar bang ta hangkor walang cheng an ke lage pile nang pile pi the ka son te busi iam sar phanta chuning ri du nani tumarong long ka pipilo ka vek kido ka pen gas kitik sak tuwar me lang te lo ka pe nani tum informukan do ma ba lang so channel pan than te ho nilitum ge ka ve ason tin san tan da ve pin lang pu le chu dak sitami athema garanta pu ge nang le garanta nang le lang la pen ring ta ve lang ge yun na phanta siksak olang la pen ko tuwar mata siksak pig lang Arnisivet Town Committee long sirkep adim Karbiang long angkang pia long chairman lapente vice chairman ang hoi kapangni
Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member CM Tuliram Ronghang Kachari pon BJP Sarkar along pini along Sirkep Town Committee Adim Chairman Lapente Vice Chairman Anghoi Kapangni Amai Peman pon Lasong se Hamren Town Committee along Sitame Bangso Chairman Lapente Vice Chairman Anghoi Kapangni Amai along Karbi Anglong Autonomous Council Hamren Branch Secretariat Amai Phu Anparta Executive Officer EO Sonaterang Pen Mai Kepa Anparta Manpeng Alhi Kepachini pon Karbi Anglong Autonomous Council pen kithik pon aron notification tokjir akidi io Sonaterang pen khan pachini pon Hamren pen berta pangna pon rongbong terang News 24 Karbi Anglong West Karbi Anglong District Town Committee Election that pen pinit hangthang ni phaisi arni dongkamukan Town Committee atok anolong kichari jiaphan arpu kitipon pini Chairman Tilisram Ronghang Lapente Vice Chairman Rensing Timong along litu maphansi rat apu pepon